Sa Binay, sambayang minggu diti, teraw minggu konom da Paska itaon bi. Espiritu da kaginawan di kinoingan. Mamalamay to ko di ko ikatan di Espiritu da kaginawan do kinoingan doy di Eklesia. Om sabab no da aiso ida pagogozon ngawi kinoingan do opayhan ni Espiritu maza di Eklesia kuma doy sa pamagunan. Sebenarnya kung ngawi minggu diti mempay to ko di Father Jeffrey Gumu. Amoy ko dapat timpu dok bokodoit kung hobi mo minit paghuwi demisa kapasato kung ngawi bokodoit mo datoy mo to ko pozo iti kalamazan na sambayang to ko. Omonto ko payhan kumasabi ta Binay do avi po sambayang to ko do kinuon sa avi tumanod do kapangutulan do SOP kyo. Miyampay da humabos maza di kotulan pakiunon do wodon ngawi. Abuli mamana humabos matatawi kyo tus tumanod di kotulan SOP todan.
Dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datoko Om i keginawan di kinoingan, Om i kepisaan di Spiritu terbitua, nyampai no Diozu salviavi. Nyampai di Tuhan. Tapi ngavi kano mangakun dosa ngavi datoko, Om kapapatonda na di datoko sondi da mamalamay di katapatan tahom lati terbitua. Mangakun so, doy di kinoingan tafakas, Om de Diozu ay tapinay ngavi, danok kapamidoso zokoso, id pamusavan ngaviku, Om id bos ngaviku, id nunu inoymaanku, Om id nunu iauku na ngazanda memang, mazan gahasaku, mazan gahasaku, mazan gahasaku tagazokozo, iti na pogi, demokinsian zo di meri, i obitua pentihongus hahangay, sa viavi di tasab Om sangti ngavi, Om Diozu tapine ngavi, sumambayang mantok dugo, dari Tuhan kinengan datoko. Kiko senanoda dari datoko ikinoingan tafakas, mamohyong do doso ngavi datoko, Omogavit datoko dari komposison salajur. Amen. Tuhan, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Kebentukan doi di kinoingan di takabaskozo. Om di babasanay tuhun nga bintang nabasi. O di Ginoo do intana mga susikoy niya. Onong ku abidi na sikoy niya. Sumambasikoy niya, mamamdugsikoy niya. Managsikoy niya, kapapolong katawanan. Nagagotong kapandugan kagaso. Tuhan kinoingan, Tuhan surga ay kinoingan. Taman apakan. Tuhan Yesus Kristus tanah panapun koisoon. Tuhan kinoingan, Tuhan kinoingan. Anak kita Kung hidup kali dosa ngawini pengukuran. Kasihan ay doi dagan. Kung hidup kali dosa ngawini pengukuran. Kung sambayan sa bila ikaw polari awanan ditama. Kusian ay doi dagan. Tuisi siya mo iisot ko bigwan. Isi siya mo ituhan. Isi siya mo itakas ko sa Jesus Kristus. Yang may Espiritu ko bigwan.
Kano sumambayang. Panakno oy kinoingan tawakas kozo, da mamalamay zikay na da miyampay kapatakan sandi, opi manan id ginawariti tadangwavi da kaandasan. Itanudon za id kapantangan da di Tuhan na katungag, om da nunu i pomosizan kain vaguza id kaandaman, tay memonada da longivitanan za id nunu i maansa, maza di Tuhan za Jesus Kristus tanakno, imamamasi o mamalinta miyampay diyaw, idi kopisaan di Spiritu tabitwa, kinoingan montok so hihinaid aiso ko pupuson. Amen. Pambasan, mantad koyman ngavi di Apostol ngavi. Kodimpot no po ipita di hamin, huminabus i Cornelius, dominoy tuka di sido. Sumining kotud doy di dadako di sido, om huminog. Nga sinakaday di pita isido, dopopoing kakat. Ing kakat, kadisido dominobos, tuhun tomod zo nopobo. Dadi minobos ipita doy dioho, inopo katapatan, inoyhan kuno di dobayno, kadisido dominobos, nga aiso i dopogogozon ngavi do kinaingan, nga do isay nopo do tombo nopo o tinaw, ionok do kinaingan, o mimang do nunui, kotunod nga otoy mo disido. Di mamaso po mubos ipita, suminondot Espiritu tobitwa, do itsaviavi di moki kinongo. Johudi ongo tutumbazan ngavi, iminananu dipita, nga saviavi natangahan, do apatut nogi, do kotunggu day dikapil ngavi, ititak di Espiritu tobitwa, tunokongo isyoho, dioho domobos, dobos ngavi susuvay, ompapabal di nindaman do kinaingan. Dadi minobos ipita sondi, kanu naku o isay nopo, domada papasaga, divaig do kapotsuan day ditituhun ngavi, do bayno, tunotoy mo no dioho Espiritu tobitwa, miagano po do songko i donotoy mo do toko. Dadi minanak isido do ponungavi montok dioho, doman potso i dengan di Jesus Kristus. Kopongo po minokinsian isyoho disido, do tumindoy po do pipio tadaw. Ibos di Tuhan. Noko po kito ituhan di kapanompo si Zandaw day di tinaw ngavi. Hoso no do iso hoso kavavagu day di Tuhan, tu nakapakaladya isido do koy mazan ngavi. Ihunggusan banan disido, omihongon tobitwa disido, nakapagovit do kapanomposisan. Nopoyhan di Tuhan i kapanomposisan daw, nakapapakito do katuhidan daw, day ditinaw ngavi. No so disido i katapatan, om kaginavan daw, montok di sinakagon do Israel.
Sa viavi ipompod do tana, nako kito di koponom posisan di kinaingan do toko. Gisakno day di Tuhan oy sa viavi tana, pohonggono o kandasan Yesu. Pambasaan, mantad disuat ko iso di Santi John. Oy Tuhun ngawi ko ginawaan ko, kanono magigi ginawa. Tu ko ginawaan na po nga mikot mantad kinoyngan. Ampo tatikit Tuhun iguminawa. Nga nanak di kinoyngan, katutun di kinoyngan. Tombo na po Tuhun, iaw kaano da guminawa, nga aw iinsan, do nakatutun, di kinoyngan. To kinoyngan na po, nga kaginabaan, kinoyngan na po, di kinoyngan mantok da takaw, nga nakaintahang di ontok pinugad di kinoyngan, do'y pamagunan, itanak totoy sa ondaw. Mo'y da kaano takaw, do ko pasizon, maza disido. Itino, iko ginawaan kumazon ko. Okon ko iko ginawaan do takaw, untok di kinoyngan. Nga iko ginawaan di kinoyngan, muntok do takaw. Di ontok pinuga disido, itanak daw, do dumadi, di kahubukan, imong idu do doso ngawi do takaw. Ibos di Tuhan. Tuhan miampai Diosu. Pembesan manta di abal tabasi bitua sinuat di John. Minibus Jesus dedi makikia ngavidau. Miagal ditama do nakaginawa dago. Ingkau zonogi do nakaginawa Diosu. Tindoy no do id kaginavanku. Nung igitan Diosu iponu kung avi. Nga tumindoy kawi id kaginavanku. Miaga do natanod iponu ngavi di amaku. Tumindoy id kaginavan disido. Nakasunod ko Diosu iti. Moy do id kaandasan ku sandi. Id Diosu no da ogonop i kaandasan Diosu. Iti ano ipanu ko. Pagi ginavo kono. Miaga do no kaginavo zo Diosu. Ay so i do kaginavan tagagaso po do Tuhun.
da mantad da popo undun da numpasan daw, mentok da tambahut ngavi daw. Tambahut ngavi ko Diosu, nung man Diosu onunu ipanu ku Diosu. Azono di mamungaan po Diosu da supu ngavi. Tu supu na po nga au koyho da kalaja da tuan daw. Pungananku Diosu da tambahut ngavi. Tu napayhaanku da Diosu. O patitikid konunu ino pinsingihaanku mantad di tamaku. Au ko mamihi ko. Au minamihi zo Diosu. Pinakavasa zo Diosu. Da mugad humabus. Da mamiuva da tuva ikataan. Dadi manaki Diosu itama. Da nunu nopo ipokyanuan Diosu di sido da idnganku. Nunu ipanuku Diosu nga do pagiginavo kono. Iabal tavasi di Tuhan. Tapi ko ngavi, iso napasabab nakuha iti community dahil panabazangan to ababak nga autoko ko kito the kaikatan the rusod tabitwa the Holy Spirit it kapasizon da tuhun. Nung intangan to ko ipambasahan the kaiso di ba no nga iti na pambasahan iti nga i Saint Peter minanu di Paul om Barnabas demugad dohod Antioch Cilicia om Syria nokwo sebab nopo nga iti nopo tuhun de Yahudi Christian Yahudi nga au anangan diti tuhun de pagan Yahudi Christian au nanangan tu ina papamondaman diti Jewish Christian tuhun de Yahudi diti nga iti na patulun na pagan dumani de Christian au kapadan. Pasal na pa nga, ito na patulong na pagan, mga kandaza, sangyan na pa di sila do, gadi, mamutong da tazam nga, kotolon na pamakanan no. Aw kabasa iti da dumari da Christian. Nga sangyan na pa da nongaw di Peter, nga kadi Peter, Paul, Barnabas, ugad ko dehod Antioch, Cilicia, Syria, obitan Diosu, Silas, Judas, miyampay Diosu, poyoon iti tuhun da pagan. Nonuan di Saint Peter iziho da suat pensuat no pa nga makiampun zikoy tu nasinduhan ko vokon dagay iti tuhun da Jewish Christian diti pinapato Diosu pinanduo da ginawa Diosu nga zikoy the leaders of the church may kanon da kaampunan ipambasahan nagi da paiso di bay nga nangoto ko Cornelius na pa nga Roman centurion tulo na pagan. Som paganakan Cornelius na pa diti nga nakatema the Holy Spirit. Sangyan na pa da nongaw vago diti tuhun Yahudi nga nakuga iti tuhun na pagan. Tu kibanagi iti dokuasa the Holy Spirit dahil kapasisan diho. Aw kabasa iti. Aw buli dumari the Christianity. Nga insan vago kadi Saint Peter de Minabos o kono po katuhun da Yahudi Christian da kanu oviton di kinoingan da dumari da tambahot daw nga tuhun na gidapagan kamusta na pa nga Catholic na pa nga universal Catholic na pa nga montok da tuhun toy sanan o sa mo na dito ko mo boss dagay ni da paganakan da kabasa da menumpuan di penabasangan tu abituak guys koy. Isu na pa rin nga amo ko kapadhan din do melayani di penabasangan. Tu sawan nu tanak nu parampok logop. Ita ngay kapasisan dagay abituak bo sumambayang nuno ko nagadi izyaw. Ay so apisuwazan Diosu tuhun do Yahudi. Pasal na pa nga papato na po tuhun di pamundaman.
Ini bagi bos kuritino tu nakuto kiba iti pomondaman. Iso na sabab amo sa takaw na kakita, the Holy Spirit kumaradya nagituhon rid kidoso. Kan ka zo na kiba the Holy Spirit. Kan ka izyo na kiba iti Holy Spirit. Tu napagan nga deho ni Holy Spirit. Tapi kung ngabi, iso po ng turukan na takaw. Dahil pambasaan, da minggu di tinapanga, kanam umbalan da takaw, da mintutun, magantong. Ako na pa ka iti Holy Spirit, dahil kapasisan da takaw nga, kapasin nagi, pengizan nagi, iti Holy Spirit, dahil kapasisan da tuhun da sivay. May galing na boss di St. Peter, tuhun na pagan nga, deho nagi iti Holy Spirit. Inapagito kadi St. Peter, pasuon ko nga paganakan Cornelius, isay na po tutumanod nga vidya, inatumbazan na kiba iti Holy Spirit din kapasisan Diyos. Manarito ba ko nga pangahapan na panamazangan na po, daming guditi nga, nung osusa ako, da kakito, katambus, da mata na ako, kakito da rusod tabitwa, din kapasisan na tuhun, nga, pikano da kasakadungan manta di Jesus, din medya di karastiliti. To kada ako kaya katamaha the izo na kiba the Holy Spirit ada kaya tuhun subay nga kiba na the Holy Spirit o magisusubay o gift the nano da ako nung iso na gift the nano da ako nga awago ay sa wago kaunikante ka awago develop iti panamazangan magisusubay tuhun magisusubay gift of the Holy Spirit so nga na po dito o timing to ko iti compliment nga o sampurna to ko di dari iso apa nambasangan. Jadi sugutan ko bago iti tapos ko ngabi manang katodo ko di kinengan to magisusubay to ko. Kiba ngabi Holy Spirit gift of the Holy Spirit din kapasisan to ko. Sangyan to ko na pa di timong iti nga diho to ko na di adari iso apaganakan di obitwa. Onsi ko di community na Tagaso do habina do St. Michael iti. Kumudevote ba ko ngabi minggu na diti, hari minggu di Beno, seluruh de pemagunan mamalamay diti hari ibu. Tadaw de tina. Zo nga kakal po da pempasi mohoing ko de tondo usay. Agumo dagi tampinay ko de susubay, de tondo na dadi na de ibu. Disusu diti nga agumo dagi ibu-ibu diti. Nukat ni sambayang dihat po da hamin. Ano kukat ni sambayang mantamang tanak te ke nuna po sebab dia tu, awak kamong dari misal ada terobay no, ngak kiba iti pasan ku montok do ibu-ibu, teristimewa montok do ibu-ibu, ngak montok lagi moheng do kusay iti zotakoten sanan. Kiba iti sanguhun nakasama dago kadisido, Father, sangan zodi hok po ngak napatay sabaku, untuk di kiba himo tanakku, ginampi ko ngabi nga sa ganyan po nakagaza nga bitan ako, Father nga, auri makinangaw. Vokon, bapayo, Father, sabok ko ba, Father? Logop kapiyo. Agumo nagi susubay the gadi complain montok pumada sinavan. San safo. Itin pa nga complain mantad mo hang tondo. Nung muot kadugo, kibanang ko, dahil kabasa to kanangku do guminavo nung aiso suffering kasangsaraan nung intangan nongo to ko ipambasan koduvo pambasan the Injil di beno nga no kadi Jesus nam inabos kaginawan po agaso nga manhak do kapasizon kumatuhon da subay ina pagito no ko Jesus to napatay di salib iso na sabab guminavo da toko Isyasu, moheng datandu, nung nakupiman ko da kasangsaraan, dahil kapasisan Diyasu, mantamang datanak, akan dia kasinang ka ni, papasikul, kumalajak di damin, tumugubang da savanu, tumugubang ti vanonu, gumupay susway kasangsalaan Diyasu, magisusway tako, sisimbah na po da panamazangan nga, auto ko kanu, da guminavo, nung aiso o kasangsaraan. The nature of love is suffering. Manto ko temo iti. Nung auto ko katemo, nga auto ko kanado guminafo. Nung
Pemuda mana kau? Saya tidak mau sengsara. Saya mau gembira saja. Kau insan kano do gebinavo. Jesus na sengsara. Pasal na po gali bos kudu tino tu gebinavo de kau. Ina pagita pa ko ngavi gali bos kudu tino dito. Ay so hasa do complain. Nung nasansara ako pasizon Dios. Ay so hasa tu iga iti do nature do kaginavan. Nga kaiso na po ang damon ko nga tay mo on iti. Tu iti na on nature do guminavo kumodevo. On damon Dios iti kyo. Nung asasa zo do organitan do tuhon do subay ito. Kaya ka na tuhon dito ito. Agumo iti tuhon do arajin no do papatu do tuhon do subay. Kau kita ada masalah deh ay deho na papay ho bago do rumus. Nung naganitan to ko, na tema to ko iti, naman iti second part. Is Yozu nga tamoy mo nagi do mamaganit do tuhon do subay. Kada ko na po complain do naganitan zo ka. Is Yozu nagi nga mamaganit ko nagi do tuhon do subay. Pinabagita pa rin kong habi. Nung nalatihan ko iti boss na tabitwa di kirengan. Nga, kuha ka di Jesus da pinabos na ko da buhok na tabitwa di sila di bay na diti. Isdesi na pa nga tambahot kong habi. Tu minikinangaw ko da boss ko. Natanod, napanaw, natampasi Diyos i boss kong habi. Nga, nung ako ko pinapanaw di, ako ko minikinangaw. Nga, ako nagay ko servant, ako naging kakuli, nga abitan ko bago is Yesu, dahil medya de karasiditi, dami kinangaw, tumanod, o manampasi, the boss, the tabito di kinangan, the iso ko nga, ada dito ko da tambahot di Jesus. Ada dito ko da tambahot to ko nga vi, miyagam pinay to ko nga vi, sangyan to ko na pa di da kapuiman, da iso to ko magiom pinay, may gambahot to ko, nga ay so di timpo to ko da papatu da tuhon da sufay. Ida pagi galibos ko di awal-awal pa dito. No ko to kakal so da papatu tuhon sufay. Iso na sabab also no kakita the Holy Spirit paim ngison paim pasay de kapasyon da tuhon da sufay. Pumundaban ko na pa nga so no kiba iti Holy Spirit. Nga pengko kagadi da mabos da kiba the Holy Spirit nung papatu ka tuhon sufay. Nung matotopot pengison iti rusod to bitwa de kapasyon no. Love, guminawo, ino kalajaan takaw, dahil kapasizan na takaw. Tapos ko ngavi, hobi na montok tina ngavi, nung agumo iti ganit kasinduhan na ginaba di Yesu, nga kada ko si Zayda miyad. Tu iti napatiyad, nga kapanusi, makapamahiyong da ginaba di Yesu. Pamundaman kapituhan Diyosu. Miyad pa di Jesus. Sambayang miyad pa di Jesus. Tu kalibos ko ditino tu sangyan to ko na pada miyad pa di Jesus nga ahiyungan iti ganit dahil kapasizon dahil nung napat to doon Diyosu di paganakan hobi na ikapasizon Diyosu sa bahagi da tina tovi na pwede nga kadagya iyad do sa gigisom. Umbalay vago do magkiano do grasya mantadi kunengan. Nga pabuson ko Diyosu iti sangyan ko na po do naganitan miad sumambayang umbalan ng bago nga kakali do aganitan ke vago complain ke vago aw apupusan iti nga at the end of the day at the last of your breath sigaw ka di. Sige, ka na po nakakita di kinengan, nga dohi ka na sigaw. Tu, nunu, pabosan do, pasununan do ko di kinengan, dasangyan ka na, daw, nga, I have love. Nakaginawa so, naganitan so. Tabi mo so, mumbal, do guminavo, ka, oganitan. Soalnya ko na po ako sama di kinengan nga napupusan na di kasangsaraan no. Napupusan na di mamaganit diyaw. No pa rin ako kaginavan.
Kaginavan nyampai di kenengan, diho itisan daw dari surga. Itino igam putan datakau, tu sundung ima daw babay no diti, akal to ko daw ganitan. Sebab napag yang akal to ko diti pamagunan, insan ta daw, sangan to ko kaswang dari surga. Napupusan na di iti ganit kasinduhan. Nga, ikalibos ko diti na to, at the end, at the last breath of my life, I will tell Jesus that I have love. Naganitan zo, izo na nga nakapamaganit na ginatuon na sufay. Pinamahal zo di minangampon nga, akal zo da ako kaampon. Nga at the end of the day, good news na po nga, I have tried my best. Miguel di kibain ka di, kanyab kibai na boss di isa kay pangarada kesehatan deh, Syamudin kayak. Senong statement daw tentang detik COVID. Kadaw, kita, gani, kita tidak gagal menangani COVID. Kita tidak gagal. Sebab berbagai nakatingkat itu case, kani. Kita tidak gagal menangani COVID di Malaysia, cuma kita belum menang. Ikan lagi dipaganakan. Apa sih itu bagi dogo pasal apa nga? Ikan lagi keputusan dari iman datang kau. Kita auto kena gagal. Dari keimanan datang kau. Mohon ngabi tandu, kamu tidak gagal. Menaguvang do kebutuhan do paganakan dia su. Sundungi do agemu cabaran do paganakan dia su, kamu tidak gagal. Cuma kamu belum menang. Dan kemenangan ini pimenan dia zu, kita dia zu, at the last of your breath. Ini begitu. Don't give up. Kada tingkad the makiano. Kada tingkad the munaguvang the paganakan no. Togwangon, sokodungon, paganakan dia zu, gisom take at the last of your breath. Kalibat kritina tu mantok na po di ba nga tadaw hari ibu, nung izo na po, mamason nga, teko nasihat na montok na paganakan nga, nung hari ibu, ay sa pisozan nung ay sa akon ko res iti mahoy nga datondu. Inapag ito, kada ko pagasok na benak yo, man diyo zo, mga hapzo, iti mahoy nga kusay nga vi, izyo zo no magasok kumada mahoy nga datondu, sabo diyo zo. Teko, nung ay sa, sabo diyo zo, nakatangkizad no, nga tanak. Nung aiso na po nga, teko rehat to dapur diyo nga, pengo kabli kade kaleng din dong gungon. Puasa di ba nga, magyamo ko da timpo kyo. Nagadi, anuan at least, konsekaan, montok di timoheng da tondu. So kurang-kurangnya, kiva pisu azan, manta di, tadaw-tadaw di biasa. To, ekstimema iti, tadaw di ti, insan na sontaun, nanuan to ko da ako na po ka panamasangan pamagunan nga sa to ko nga mampot to ko nogi da lumamay diti sumambayang mantok da mahang da tandu da kapiman da kabituhan kakuatan da palayanan sa pagi da tina to oho kaya da kiringan iti da ipisa sa van da dumadi da paganakan di abitwa ako na po ka mahang da kusay mahang nagida tandu paganakan tayo sanan na how to ko di kiningan na dumari da paganakan di abitwa. Sugutan ko, galibos ko ditino, auto ko kano, da kapuiman, da kabitwahan, kaginavan, nung isa o sacrifice. Dahil kapasisan da ko, to itino nature of love. Temon to kawiti, mga dato ka hibay, sa to ko nagi sumano nga, asasaw to ko nagi da kapapangganit da ginabratuhon may kanato ko komponan matari kunengan da kano to ko nagi da magawit to kabituhan kumada tuhon da subay paimpanting te ka paling akabas no podi nga kano di kunengan da medyo de curiosity da kakita to ko da tuhon nagi da subay nga pengison paimpasi iti rusod da tabitwa kano no tamay ko ngavi Mika di Jesus did meja de curiosity dan natutunan da toko da Jesus no itavud da kabituhan itavud da kaginavan kumada da toko paganakan da toko
Peneko ngawi kana toko mingkakat sembayang toko disambayang di otumbasan. Otumbasan zo id iso kinoingan. Itama tabakas. Otumbasan zo id iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak don tisoon nanak di kinoingan. Nanak ditama de paguhu sa vami umur. Kinoingan mantad kinoingan, tanavaw mantad tanavaw. Kinoingan tetepot mantad kinoingan tetepot. Nanak okon ko tinodo. So pimiansi miampai ditama. Manzak disido o sa viabido na todo. Mentok do toko tuhun ngafi. O mentok o pemosizan do toko. Seminandot isido mantad syurga. Umazza di spiritu tabitwa nadadi tuhun do id hahangai Mary nadadi de tuhun mentok sebab de toko do nakapapak isalib do id sibo di Pontius Pilate non do so isido do kapatazon nahobong timinungag fagu untuk ditadaw kumatahu. Id katunudan nyampai di buk do tengah bitwa menin sabat isido de syurga pino ikau dit apananan ditama mikot me bagu isido id kebentukan do membisala isimimpasi nangapatai kepemerintahan jauh isamai kepupuson atau mesanso idi spiritu tabitwa Tuhan imanap ada kapasison imuzu manta ditama ditanak imyampai ditama ditanak desampaon bentukan mai inakabos masa di profeta ngavi atau mazanzo iso eklesia tabitwa katolik apostolik nangakunzo de iso kepesuan mentok di kepohiangan de dosa ngavi manad anad so di ketunggagan di keposison di pemagunan demikot. Amin. Mantok kau do kasifatan do papahombus do sambayang montok songovian tu nosompu tokau do id iso kotumbazan iso Tuhan iso kinapesuan mantadno dioho do sompuvo tokauno o ginavo do sumambayang montok digunon totopot di eklesia de kinoingan do pamagunan. Sisimpan na po do toko nga kinongo zikeno ay Tuhan nakatungag. Kinongo zikeno ay Tuhan nakatungag. Montok sangawian dagay inatimong do it panamazangan diti do papazaw o manang katahuod di tama do potihambos no da o kapazan kapunong katohadan dagay. Kanaw no sumambayang day di Tuhan. Kinongo zikeno ay Tuhan nakatungag. Montok sangawian ihoson tutuba di pibabasan iaw anu da binoon da papatak. Kanaw no sumambayang day di Tuhan. Kinongo zikeno ay Tuhan nakatungag. Montok di santob miad da onuan no da ziyoho da kaysa samadan da it kuhungguzan diyoho. Kanaw no sumambayang day di Tuhan. Kinongo zikeno ay Tuhan nakatungag. Sabagi da tutumanod ngawi di Kristus imasikin da mimang zikay no gida bagi da it katangaban kapusaan di santop mamamasi da it kamasikinan. Kanaw no sumambayang da it di Tuhan. Kinongo zikeno ay Tuhan nakatungag. Do asanang noda o kapasizan dagay, do popoompus da tadaw diti, mantad da kahintan di Kristus, ititiw manampasi dagay. Kanono sumambayang da idi Tuhan. Kinongo zikoy ay Tuhan nakatungag.
Sumabayang toko mentok diho, isumakit miyampay tuluo konvid o padam sizam, damaza da sakaday da dokutul ngawi diho, nos ngawi, paganakan kinobangan ngawi diho, da obit no da iziho da it kabasyan, da dumapus di timpu da kasusaan. Kanono sumabayang day di Tuhan. Kanono mikot, day di Santi Maria tinada takaw, makiano di sido, da mananampung da takaw kumadi tanak di sido, ituhan da takaw Jesus, miyampay sembayang. Ave Maria, no penuh kedagrasya, miampai jauh ikinengan, abitua kitanya dosa bitonju, abitua itu va tina no Jesus, Sancti Maria, tina ikinengan, okin senai sigoi tuhun ngabi doso, da babaino untuk jam tapata sunsa, amin. Oi Tuhan Jesus Kristus, Diminadi ko do painhongot ko do id nombo na po do kiva o duvo tay tahutuhun do paintimong do id ngano. Kinango no iti sambayang za songovian id ko binsianan no. Tuhukon no gidai gunoon nga bidagay. I ausi koy ho do papahombus do id bos. Okay nun za iti maza diaw imamamasi mamalinta songovian di tama di spiritu tabitwa. Do aiso ko pupuson. Amen. Hai Donika Tuhan, Moga wisonto nitahan, itu wano winangunuk, Molu bukannya aku manaikan. Onsiko ya hai rumiko doinika, Torimono ya, Molu bukannya kami ditawo.
Azo kono Tuhan kinengan dosa babi binangun tu masa doko bosian nu nakatimizika di loti takan sadiau tu barita na kalaja dohongan ngabi da tinau tuhun di madabang iti untuk dagay di loti do koposizon. Asono sa inay kinengan. Azo kono ay Tuhan kinengan dosa babi binangun tu masa doko bosian nu nakatimizika dihing anggur takan sadiau tu badi gubas anggur kalaja dohongan ngabi da tinau tuhun di madabang iti di tinumon do kosundu vanansa. Asono sa inay kinengan. Imang sembayang ito pinikungavi, da kahubukanku Diyos yung ngavi, o temo na da dikinengan itama tafakas. Tumonada di Tuhan, ikabubukan do ito mamanu, montok likasan ng kabantugan dengan daw, montok kobosyan do tokow, di kobosyan do sabi at eklesia to bitwa daw. Sembayang ngavi dagay, mininsabat na da de diyaw ay Tuhan. Sangavian miyampay di taak ngavi kahubukan. May do hidangan do kobosyan tinuhuad no. Pasudongon zikoy na da doit misterium ngavi do kaginavan tabakas no. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. O miyampay sundugan no, Poin sabato o ginavang ngavi Diyosu. kung sabaton sa itingabi do ito Tuhan, Kana manak do kapanang katahuadan ngavi do di Tuhan kinaingan datakaw. patunod o patuhid iti. Totapot do katunod do matuhid iti kalaja za kapamosisan sa do idsa viabi timpu da mga zodiaw ay Tuhan nga itimpu pangahib do sa viabi do mabantog poko zo vagudiaw untuk Kristus ikahapasan sa do nakapapak. Maza di kapahubukan di tinandaw nabit disido ikahubukan nga bihaid kumaadid katuhukan idi katapatan di salib o maza ada papatak daw sundi di diyaw montok kapamosisan sa nakapapakita daw sundi do ipadre di altari itananak kambing biri-biri do kahubukan iti panogi na hinguban miyampay kaandasan paska patitikid tana patitikid tuhun do umunsikaw kozo id kaasaano ipokwasa ngabi pa syurga miyampay tinimungan ngabi daon tasab umuzaw sa ngabyan di hozaw kapalsaan aw miho o pupusan do kabantugano do maso mangazaw iziho. Tuhan kinoingan, doko kuasa ngabi syurga, namanok tanah, doponu doko monugadu, kasalilitan kabas koso, azawisidon, imikoni dengan Tuhan, asalilitan kabas koso. Totopot abituwa ko ay Tuhan. Ito vud da savyavi kabituhan. Itinapogi da dizono da abituwa ititak ngabis mambayang sikoy maza da papasondot di spiritu no da ditingavi miagal bahobaw umatu. May da ada di da itingavi da montok dagay di tinan omza di Tuhan za i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dari man patabuso isido, nasagak kozo da siminuang da kondas andaw, minagano isido da loti. Minanak da kapanang katahudan ngavi,
minangakib di om pinapatak di kumadi makikia ngavidaw, omos bos, onua iti savya viko, om pangakana diti, tu itino itinanku, ipatakan may montok Diyosu. Idlahan miya gadi, antok na pongo imakan min sa sedop, nano di sido isa sa van. Insan po da minanak do kapanong katahuanan ngavi, pinatakli sido kumadi makikia ngavi daw o mosbos. Onua iti savya viko, panginom na mantad diti. Tu itino isa sa van di zaku, iza di batas kabavagu aiso kapupuson, ipotunguan may mentok Diyosu o mentok tegumu, mentok do kapahyangan do dosa ngavi. May na iti do kaandaman dago. Wikatapatan tahom latido ko tumbasan. Apa bazikoy lo kinapakasonu oy Tuhan. O papatahan lo kinodungagan. Kristo mingkot ko Itinapogi, damasazikoy mamalamay di kaandaman, di kinapatazon kinatungagang daw, patakon sa diyaw ay Tuhan, iloti do kapasizon isasavan do kapamosisan. Manak do kapadang katahuadan ngavi, do nikitan zika diyaw do kapadan de dumbanganu menumpuan de diyaw. Ahudo kozo isikoy do sumambayang, do magi do ditinanam za di Kristus, at imong sikinada do iso maza di Spiritu tabitwa. Andamo ay Tuhan, i-eklesia no, paintangkop, patotangkop na pamagunan. Avitano Josido, dari kapanuan na tuhur sakaday, sa ngavian miyampay di Francis, Pope dagay, John, Bishop dagay, Salviavi di Fadangavi. Andamo nogi ito pinayngabi dagay, inang kaodob, idi kahansanan di katungagan. Salviavi inapatay, kosyanan no. Tayo no isiho, dedi ninavaw da vos no. Kosinedagay salviabi sumambayang zikoy, domyampay di hahangay to bitua merit tina di kinoyngan, Sancti Joseph Sabadasido, miyampay di apostol tong bitua, salviabi isangti, inakapaponsikaw diyaw idpo pusta umulan ngavi, kanu si kinada di kavosian, da dumadi do sapi tumungkus ngavi, da kapasizon sa lajur, mangazaw, mambantuk diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido. Oy kinonyan tamat tabakas, idi kopisaan di Spiritu to bitua. Saviavi kebentugan kapantangan nga diyaw no, montok sohihinaid, ay so kopupuson. Amen. Dedi penuh di mamamasi, noog maza do kapangyaan poing kinoyngan, katamak zikoy demopos. Masai sugar,
asa mabiragan, iagaragan no pomponio, isondok mo asa, umabadagan. Om padasi korowito, no iko'y nasaktan, napagabasasiko'y no magkatalaan. Pagabasa sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy damantad patitikid talaat. Katahuad no daman nakdo pipapasan itadaw nga bidagay damazari sa kaday do kasenan no. Penggabas sikoy na dato may mo damantad doso. Paintampasi mantad salviabi kasusaan kinavo damasod sikoy pengandad di kahansanan na bituhan. Di koy katan di mamamasiza Jesus Kristus. Tuwing pamalitaan, ikuasa, pagkubantugan, Opo, Maria, Napakayo, Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos dari apostol nga vino, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Pada intong doy dosa nga bidagay, nga doy di kotumbasan di eklesiano, katahuod no damanak do sido, do pibabasan pisaan, ikatanudan men pahisap no, imamamasi mamalinta, montok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Ay pibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tomoy mo. Yampay susuban. Ano no di, magita taak na tanda do pibabasan. Oy domba di kinoy nga, mong idukori daw so nga pinipamogunan, o siya na'y dagay. Oy domba di kinoy nga, mong idukori daw so nga pinipamogunan, o siya na'y dagay. Oy domba di kinoy nga, mong idukori daw so nga pinipamogunan, onway sikoy do pitatasan. Intangay idomba di kinoingan, intangay isido, imangidu di dosa ngavi di pamagunan, abitua ano sentob ohodid makan demi sesedop di domba. Tinan omza di Kristus, magawit tatakaw ded kapasizon salajur.
Jesus isuang ginawaku, sosok yang sonopo kasambut daun. Ki Jesus minatai sebab dogo, nyampai ko tumbas sambo toy mono. Tinanku om saku kadang, moi mono sabi abiko. Songyando otoy motoko iti, di Kristus om sotoko isoni. Patako dagai nota doniti, o akan nondangan doti kita dah. Iyong ngawi o kahasan sa, o potuhin dono ginamosa. Tinanku om saku kadang.
Kano semambayang. Oi kinengan tapakas kozo poin pasi selajur. I papatanduhi dagai dok red kapasisan selajur. Idi kinutungagan di Kristus. Pagumua idagai semambayang sikoi itu vak ngavi da diti sakramentum Paskah. Petunguo de ginavang ngavi dagai ibinakas diti takanan kapanampasi. Mazari Kristus o Tuhansa. Kana po mikaw to minay ngavi muntok tiya pipio kopoyhan. Kopoyhan kaiso kopyon do tadaw kaundangan do hari raya Idul Fitri do tutub iti upis do mission untuk kepada tahu kepada mapat tadaw kapat kahimoyho kabahik ibagu ukab upis iti tadaw sumusut kepada himo buhan iti tadaw konom. Kopoyhan kodubo migetong mo tuminay ngavi do pagkinon pagregister mazada online so ngayon tuminda po do sembayang tabitwa tadaw konom tadaw minggu tutub kapagregistehan ngavi iti na jam kabadom dubo minsa sedop tadaw kahimo lagi migetong mo kesembutan mazada drive-thru jam kabadom dubo gisom jam kemudian buat tahu ngopod tengah daw tadaw diti au pakawasaon tabi na ngabi tumun mantan kulita nga tumanod na padik persenudan do woden ngavi kopayhan ko tahu misa tabitua mentok diti kamangakanan tagazo datadaw dakinay sabatan di Tuhan toko Tuhan Jesus taiko the feast of the ascension of the Lord. Untuk kepada tahu buhan diti tadaw kapat montok na diho pakyuno na tabinay ngavi da popoligisto do katindapan Yesu do tadaw kepada duwo buhan diti tadaw katahu sumusud diti amikot diti paghuy da jam kaduwo minsa sedop sentob di tabinay di au kanu do tumindapo do sambayang diti kabasa tumano day sambayang pentihambus teka live streaming datanaw diho papayahan tawina iti minggu do sokom teka sokom week kanjul o kapakinabasan do sokom ngavi de paroki diti mantad posizam tadaw bayno gisom kepedomonom kepaugadan dia ho teko pengutusan ngabda pu do sokom do paroki diti kopyon dot the world communication day ke taminay ko ngabi mentok na diho magahap do pu ngabi do sokom di community da kampung diti da tumanod do paginabasan ngabi diti moy do katihambus no di ngabi akalaja toko no pe kalajaw no sokom ngabi mentok lihat taminay ko ngabi kawasako tumubong do coordinator teko kumader go sandi dahil kapelgisdihan teko mazad dahil online registration di website dito ko kopayhan penggonop ano to ko ayhan to ko dahil website do St. Michael Parish ko tobi na ko zo kanu sabi mikakat tumanod pada sembayang ni Sankti Joseph tambahan to ko di mentok diti ascension to tepat tempat ko zo temne ko ngavi nga subang na pada penambasangan dato ko Katolik nga kiva opod suvay kamatad ala hari Minggu kiva po opod the feast imositi to ko do mugad mi sambayang kami na pa nga obligation suvay kamatad hari Minggu memang obligation suvay matad hari Minggu kiva po opod feast of the church nga mentok na po the region Singapore, Brunei, Malaysia apat no pinihi the bishop iti na pa nga assumption All Saints Christmas iti na pa nga akon ko hari Minggu iti kyo jadi untuk ascension hari 4 diti mentok Yesu akan membuka sembayang kiba ngi live streaming mas untuk diti misa sedop nga mentok Yesu ikano pada mugad ko ni sembayang kyo kiba ngi morning mass
kibana ki misada sosodopon. Iti na pa nga obligasi badati. Nga disebabkan di COVID, limit na po dito na po sen maker kiba misa untuk di. Nga nung ako mugad sambayang nga mugad ko mamong ko di live streaming mass. Ang gana po, the whole world celebrating the Ascension. Kumuduvo inggali bos ko dito no tadaw di bena tadaw de tina ngavi masunso kumadiosu tabian senangan mamalamay dito tadaw de tina ngavi kiba hoso di Jonis ay so do mantok de tina de beno basin kita kiba hoso kan ni to sambayang mantok do sambayang to ko la kya sumbayang to ko mantok de tina ngavi kaya to ko sa kadungan San Pavago manta di Bonda Maria mantok mungkin vokon Diosu ay so no dati otina nakatong kizad no nga in communion in ikarsi na pa nga we are still in communion living and dead mantok di osadu moheng Diosu pakalaja ko deti deho mo tu osadu moheng Diosu ando mantok sembayang nung deti tina ngabi nga sumbayang toko mantok Diosu ogiot ko tumbasan dami mako de monakodong menaguvang the ministry de paganakan Diosu sumbayang toko di Abi Maria pahid may toko di Saint Joseph kyo Ave Maria na penuh pada gracia miampai diau kinangan abitua petanga dosa bitandu abitua itu va tinanu Jesus Sancti Maria tina dikinangan pokin senensikoi tutuhun ngavi dememidoso de babayna omantok jam kapatao sa amen sambayang toko di tahun di Santi Joseph katobian gugumampi di Monanabus sabo di hahangai tabitua Mary jediau pinatak di kiningan kita nak tontoy so ondaw de diau pinhansan di Mary ikotumbazam miampai diau nadadi Kristus datuhun tabitua Joseph doi dagai panogi pakitanay diau sendi da sunguhun tama ovito zikoy de lahang do kapasison Pagkinuan zikoy da gracia, kabinsenan sino, umuhigay zikoy mantad patitikid at talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Ibalakat di kinengan tapakaskoso, tama, di tanak, di spiritu tabitwa. Amen. Ugad no, pabalo no, iabal tabasi datuhan. For the kingdom to redeem the hearts of men. Now my people, don't you weep, he has risen from his sleep, he lives again. Sing hallelujah, the Lord is risen, he is risen indeed, hallelujah. My Lord came forth like the morning, of the sun, can triumph from the world, from the darkness of heaven, the victory won. Sing hallelujah, the Lord is risen, he has risen indeed, hallelujah. My Lord, unite the round mountains with the everlasting hills. Now the seasons and the seas sing his song of victory. Rocks and hills, sing hallelujah.